Yes, wa mbere mwiza kuri mwese mudame twereka ko mudukurikiye aha kuri Rio Talk Rwanda. Twe nta kindi tuba tugenda tuganiraho kitari amakuru, sport ndetse n'izindi nguni zigiye zitandukanye tukarebera hamwe uko ibintu biba bigiye bihagaze. Utwemere nkuko ubizi ko mu makuru ya sport twibanda cyane kuba bigaruka hariya cyane ku mugabane w'Uburayi, n'ubundi tubyanzikire mu mashampiyona yakinwaga muri iyi weekend dusoza, ndetse n'uyu munsi ikaba iza gukomeza ekipe ya Manchester United iza kuba nayo yigaragaza neza cyane. Tudatinze reka nakira mugenzi wanjye tubyinjiranemo muri ubu buryo duhera kuri Arsenal dusesengura. Vero Peter, mambo vipi? Ara fresh kabisa. Neza cyane. Izuba cyangwa imbeho byose. Cyangwa neza ni igiki? Bingwa neza yo biri balance. Nta kiri cyinshi kurusha ikindi. Kereza ko aho ngaho ushobora guhuza n'abantu benshi cyane kabisa. Tudatinze rero reka duhere kuri match ya ekipe ya Arsenal London Derby. Amagambo yari yavuzwe ari menshi, abafana ba ekipe ya Arsenal bikanga umuntu yitwa Mark Oliver, musifuzi wari umaze bagiye gukina match maze kuba amakarita akaba hafi 8 y'umutuku, bavuga bati n'ubundi kuri iyi ncuro birasa naho bigoranye ko hari ikintu dushobora kuba twakwitega. Ariko ekipe ya Arsenal yaraye ibonye icyo abafaransa bita victoire avec la manière. Yari match yari itegerejwe cyane bijyanye n'ibyo abantu bari bitezemo, kubera ko mbere yuko uyu mukino ujya kuba andi makipe navuga asa nkaho ari ku gikombe cya shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza, yaba iyo Manchester City yari yatakaje, ukareba shampiyona w'umwaka ushize Liverpool yari yatakaje, wenda ikipe yari yabikoze yitwaye neza ari Chelsea yanatangiye ifunguro uyu munsi wa 12 muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza ubwo yatsindaga ikipe ya Burnley ibitego 2-0. Ariko ugiye kureba ibyo bindi byose, ikipe ya Arsenal kujya gukina n'ikipe ya Tottenham Hotspur yari derby yo mu majyaruguru y'Ubwongereza, abantu bari bayitezemo byinshi, ariko byaje kurangira ikipe ya Arsenal ibyitwayemo neza cyane, ikubita ikipe ya Tottenham mu buryo bworoshye cyane, mu buryo bworoshye bidatandukanye n'ibyo twagarutseho ku munsi wo kuwa gatanu tuvuga ko yes yari match bigaragara ko ishobora kutaza korohera ikipe ya Arsenal, ariko nanone ukabona ko Arsenal ifite minda ya bukuru, ko twarebaga mu mikino 32 yaherukaga guhuza aya makipe, by'umwihariko ikipe ya Tottenham yagiye kuri Emirates match imwe yonyine bari baratsinzemo, cyari ikigero cyiza cy'uko ikipe idashobora indi, by'umwihariko iyo yagiye Emirates. Ibyo byose rero nibyo twaje kubona ku mugoroba, ikipe ya Arsenal itsinda ikipe ya Tottenham ibitego bigera kuri 4 byose kuri kimwe, ikipe ndetse yanarushije indi ku buryo bugaragara. Mu buryo bwa line-up hagati ya ekipe ya Arsenal ndetse na ekipe ya Tottenham Hotspur, line-up zombi ukimara kuzibona niki cyagutunguye? Ese ibyo wari witeze kubona mu line-up nibyo waje kubona, cyangwa hari ibyo wari kubona bitandukanye n'ibyo wabonye yaba koranirwa ekipe ya Arsenal cyangwa koranirwa ekipe ya Tottenham Hotspur? Nkurikije abakinnyi amakipe yombi yabanjemo ku munsi w'ejo, navuga ngo bijyanye na absence z'abakinnyi bari bagiye badahari. Kuri Arsenal nge mbona umutoza Mikel Arteta ibyo yakoze nibyo abakunzi ba Arsenal bari biteze n'ubundi. Abakinnyi yabanjemo ugiye kureba nibo bakinnyi yari akwiye kubanzamo. Nkagira doute ku ruhande rw'ikipe ya Tottenham Hotspur, kubera ko kuri line-up yabo kuri 11 babanjemo, yego ku bakinnyi yabanjemo, kubera ko nibyo nawe yari afite ibyo bibazo by'abakinnyi benshi badahari, ba Dominic Solanka, Kulusevski, Yves Bissouma, Maddison, Dragujin, Takai ndetse n'uyu musore witwa Ben Davis. Abo bose ni bari bahari, ariko nanone kuba ufite abakinnyi bandi ushaka ubutari wabagirira icyizere, ariko nanone mbona atari yo mpamvu nanone yo gusa nkaho burikora, kubera ko twabonye agaruka muri defense ya batatu. Kandi yari amaze igihe ibyo bintu atari byakira kina kane, sometime kane kabiri cyase ugasanga ni kane gatatu gutyo nyine. Ubundi ubona ko akenshi iyi mikino yubakira kuri defense A4 cyangwa se A3. Rero kugaruka muri defense ya batatu mbona ari kimwe mu byamukostinze,
hakazamo ikindi kintu cyo kugira abakinnyi ku bwanjye mbona atashyize mu kibuga ariko hari babikwiriye, hakazamo n'abandi mbona asa nawe nk'uwirengagiza kandi tubizi neza ko hari icyo bafasha. Ahantu twarebeye match bakomozaga ku gasore bita Brennan Johnson, ni agasore gahari kandi twarabibonye ku bwa Ange Postecoglou ubwo kahabwaga umwanya hari ibyo kakoraga. Uyu munsi ntabwo ari kugaha umwanya ariko ngiye ku bwanjye mbona agasore ni imwe mu mikino yagerageje kumuhamo amahirwe ntigeze amutenguha. Gufata umukinnyi nka Xavi Simons ukamubanza hanze yari amaze igihe ari muzima, nabyo mbona harimo kwihenda ukuntu kubera ko wabonaga Richardson kugira iyo mipira yindi wabonaga ko nibyo ikipe ishobora kuza ivuga ngo reka twemere tuguharire umupira wende tugendere kuri counter attack muri ya mipira mike twabonye. Ariko se nanone ukurikije uko yari yabanjemo abakinnyi ku ikipe ya Arsenal wabonaga ari bande bari buze kumufasha gukora nizo counter attack mu gihe iyo mipira yabibonetse, nabyo ukabona ko ni ikibazo bijyanye n'abandi bakinnyi yari afite muri kiriya gice cy'ubusatirizi. Akiyongeraho ko nyine yari yagariwe Mohamed Kudus ariko nawe nibwo yari akiva mu mvune, ubona ko bitarakunda neza nawe fitness yari itaraza, ubona ko byagoranye. Ariko ibyo byose nibyo umutoza ashobora kwihenda, umutoza ashobora gukora utwo dukosa, ariko njye icyo ngarukaho ni Arsenal yarushaga ikipe ya Tottenham. Urumva kuri cyo arukomojeho ekipe ya Arsenal ya Tottenham yayidefanze byibura mu minota 30 byari bisa neza cyane, ariko nyuma yaho ibyaje gukurikiraho nyuma y'iminota 30 no mbere yaho gato guhera nko ku minota 28 kuzamura byabaye ibindi. Umuvuno wa Thomas Frank byari ni warumaze ku Arsenal yari maze kumenya cyangwa ngo ni Arsenal yari yatinze kwinjira mu mukino. Byagenze bite ngo ubundi tubone ekipe inyagira indi ariko igitego kiboneke ku minota 36? Biriya ni bibaho abari ikibazo cy'igihe, kubera ko twabonye nk'igitego Declan Rice yahushije kuri passe ya Mikel Merino, agashibuye rwose agapase keza cyane, umuzamu Vicario aratabara. Ugiye kureba navuga ngo cyari ikibazo cy'igihe kubera ko ntabwo ari Arsenal yakinaga itagerayo, yageragayo ahubwo ugasanga umuzamu Vicario arimo kugenda atabara ikipe ya Tottenham Hotspur. Rero iki gitego cyabonekeye buri ikipe itsinzwe igitego sometime niyumvamo ko ari ekipe nkuru nka Tottenham Hotspur nayo bwa buryo bwo kudefanda baba batangiranye bya mentalite baba bafite bataratsindwa igitego, iyo bakimara kugitsindwa bahita basa nk'abarekuramo gake nabo bagashaka ko bagira gute bajya imbere. Uko nguko rero urekura gatoya cyane ku ikipe yari iri kukurusha n'ubundi niho duhita tubonera ibitego bijyamo mu buryo nka buriya. Ikindi hazamo umusore wakinnye ibintu bitandukanye n'iby'abakinnyi b'ikipe ya Arsenal basanzwe bakina, ndavuga Eberechi Eze. Kubera kurebye ibitego yatsinze ni ibitego bitandukanye n'ibyo Arsenal isanzwe itsinda. Ubundi akenshi yari yabarahagera yakwera iminu umuntu arebana n'izamu ugasanga ashakishije izindi passe zo mu mpande, ariko Eze wamuhaga umwanya gatoya cyane yakwera iminnye agahita ashaka urushundura, biza no kumuhira kuko ni umusore ugira imipira myiza cyane agaruramo, kandi ubona ko akinisha yaba indyo n'imoso. Kukwera imina gushyira mu moso aragushota, kukwera imina gushyize mu ndyo akagushota. Rero mbona ko nacyo ni kimwe mu byafashije ikipe ya Arsenal. Ariko ikipe ya Tottenham sincerely speaking unshobora no kureba ukavuga ngo ese ubundi dukompaye abakinnyi 11 ba Arsenal n'aba Tottenham Hotspur bari mu kibuga kuri uyu mugoroba, best combining 11 ugakombine 11 ni bangahe ba Tottenham bamenera mu ikipe ya Arsenal? Icyo kikakwereka buryo ki ikipe yarushaga indi. Ekipe ya Arsenal ntabwo twigeze tubona ibyuho muri defense yabo, nta cyuho cy'umuntu yitwa Gabriel Magalhaes twigeze tubona. Gukomera kw'abinjiye mu kibuga cyangwa se adversary wari woroshye cyangwa byose nibyo bikaba bigomba no kuzana batwara mu mikino ikurikira, kuko match itaha bafite n'ubundi London Derby bazaba bagiye mu burengerazuba bagiye gusura ikipe ya Chelsea. Ibyo twabigarutseho turavuga ngo igihe Saliba yari yaragiye
twabonye Magalhaes bamushyiraho Mosquera barabikora. Icyo twari twiteze kureba, ese ko wowe Saliba wahasigaye Magalhaes akaba adahari, ari umwe mu bakinnyi b'inkingi za mwamba twari dusanzwe tubona iyo muri kumwe ibintu biba bidasanzwe biraza kugenda bite. Ariko uyu Hincapi ni umukinnyi mwiza, niba yaravuye muri Leverkusen ari champion, ari umustarter, n'ubundi cyabaye nuko yaje mu equipe agasanga ni equipe navuga isanzwe ifite iyo defense ikomeye isanzwe ihari ku isi, ariko ni umudefender mwiza wajya ahantu henshi hatandukanye akaba yakina, by'umwihariko noneho mu gihe hasanzwe undi mukinnyi nanone bashobora kuba bafatanya wifitemo icyo kintu cyo kuba asanzwe amenyereye aho hantu nka Saliba udafite ubwo bwoba. Hakiyongeraho ko ni Hincapi tuvuga urebye nawe ibi bintu arabimenyerere, ni umusore ukina mu ikipe y'igihugu ye. Reba we n'uyu musore w'ikipe ya Paris Saint-Germain buryo kibaba batwaye mu ikipe yabo y'igihugu. Navuga ngo rero ni umukinnyi waje ahasanga iyo defense yindi, ahasanga uwo mukinnyi wundi utari mubi. Hakiyongeraho ikintu cy'uko none se uri Hincapi, hirya yawe hari Calafiori akina nawe nk'umudefender, yego. Ku rundi ruhande hari Timber. Navuga ngo urebye aba bakinnyi bose, erega none se Arsenal biramutse bibaye Saliba akagenda, wenda nk'uyu Hincapi akaba adahari na Mosquera, ubundi ashyizemo Calafiori na Timber muri defense, muri central defense. Uruhande rumwe akarushyiraho Lewis Kelly, urundi akarushyiraho wenda Benjamin White, reka tubifate gutyo. Ubundi iyo defense yo niyo yabikomeye, kuko urebye Calafiori ni former n'ubundi central defender, Julian Timber the same. Rero abo bose iyo bari kumwe nawe ugiye no kureba mu mukino, yaba Hincapi ndetse na Saliba nibo bagize amanota make, ariko nanone kugira amanota make bijyana n'uko ikipe 1 ntabwo yigeze bageraho, ngo ndavuga Tottenham, kugira ngo tubone bakora bya bikorwa nyine by'abadefenseri bajye muri komba n'abakinnyi adversaire babataka, ko half time yarangiye ikipe ya Tottenham na shot on target na shot off target nyine nibigeze bahagera. Igice cya kabiri bagakwiye kuba bahagera, ikipe yose basogongeza bao la 3 noneho baravuga bati ese tugende koko dushaka kurya byinshi. Batangira gukina nk'ubwo bafite icyo cyoba cyangwa se ubwo bwoba kuvuga ngo reka tutarya byinshi ahangaha. Ikindi mbaza, uwitwa David Raya, c'est la 4e fois muri saison ebyiri, ni iyi saison ya gatatu, ubwo ni inshuro 3 amaze gukora amakosa asa agatsindwa ibi bitego. Ngira ngo byarabaye 2023 atsindwa Chelsea nyine equipe ya Arsenal ya match ya 2-2, amakosa yaza gutanga igitego. David Raya ko ari uko bitabaho kenshi, ririya kosa rikaba ryaje wenda equipe n'undi iyoboye, uwe n'umuzamu sobanura uti ibyo ntago bishobora kuba biri no mu bituma uwitwa Louis de la Fuente ashobora kuba yanagenda kuri turiya dufote n'umwanya wo gukina muri equipe y'igihugu ukaba utaboneka. Njyewe ikintu nagarukaho kuri Raya, ni umuzamu w'umuhanga, ibyo byo kugeza aka kanya akaboko ke mu ikipe ya Arsenal karagaragara kuva yayinjiramo. Harya ntamaze gutwara Golden Gloves inshuro ebyiri zikurikirana, n'ubu biragaragara ko nta gihindutse ari we uzayitwara. Icyo nagarukaho, buriya buri muzamu wese ariko wese ku isi ukomeye, nabo twagiye tubona ntiyaburaga ahantu agira akantu navuga kaka defo ushobora kubona atsindwa igitego mu buryo bw'irepeta. urugero rwiza n'urwa David De Gea byamubagaho, yafungaga inguni bakamutsinda igitego muri angle film nyine ku nguni yafunze rimwe 2 3 bikisubiramo. Reka tuze kuwo turi kubona aka kanya bita Gigi Donnarumma, ajya agira akantu nawe ko gusa nk'uvuye mu mukino nk'amasegonda runaka ukabona igitego bakimuteretsemo cyangwa se akoze igikosa ubona cyakaridinze ku gitego. Kubera iki? Nawe afite icyo kintu nyene cyo kuba ari umuzamu ukinisha amaguru cyane, wiyameniye gutyo. Rero umuzamu wese bijyanye nuko aba yiyumva, kuko nka Arsenal urebye uburyo yari iri gukina, yari ikipe yari yagiye cyane. Yego. Nanone ese tuvuge
David Raya abaye yagumye nko mu izamu mu rubuga rwe akagumayo wenda bagacomeka nka baro nanone agatinda gusohoka nabyo twabifata nk'ikibazo kwabase kuki yagumyeyo kandi bari gukina kandi bari bagiye kuko urebye ahantu muri possession yabo baro bayitakarije neza wari hafi n'umurongo ugabanyamo ikibuga mo kabiri hariya rero yari umukinnyi wabo uyifite ari kumwe n'undi wabo no mu mpande hari abakinnyi b'ikipe ya Arsenal nkaraya rero byari kugorana ko kiriya gitekerezo Richardson yagize nawe yari guhita bitekereza nitukarebe ngo umuzamu yakoze ikosa wenyine tujye nanone tugaruka ku buhanga bw'umuntu watsinze icyo gitego kuko nacyo ni ikindi kintu tuba tukwiye kwitamo unshimyaho n'ababaraga kabisa ubundi hari igihe umuzamu atsindwa igitego akazamo iryo kosa rye kuko ahantu hose igitego iyo cyagiyemo habamo n'iryo kosa riba ryabaye kandi tukanareba uwo twavuga ati niwe warikoze ariko nanone icya mbere Raya ni expectingaga ko umupira bari butakarize hariya ni ya expectingaga ko Richardson agifatira baro ari buhita bibona ko yasohotse agahita lansira baro igahita igenda direct mu rushundura rero nge navuga ngo Raya namabuye namutera kugeza akakanya ntabwo nsoza no kubajije ku muntu yitwa Parinya witwa Parinya numwe mu bakinnyi bamaze igihe navuga ngo batari kwitwara neza muri equipe ya Tottenham Hotspur sibyo by'umwihariko ukijyanye no ku nyine na kwa kundi ubona ni umukaseri ariko byanze bikunze nyine uri ikiraro uri rido defensive ba mbere na mbere ariko ugomba no kugerageza kugira amakano ko kuba ikiraro gihuza iyo defense yawe na median wenda bya distribution y'iyo mipira ijya muri attaque sibyo tukaza kuyibaza abo bandi bari gukina nyine nk'aba playmaker cyangwa se iki ko yabaye mwiza muri systeme navuga ngo itari isanzwe bikarangira ariko Tottenham wenda itsinzwe ariko we akaba mwiza niki cyabaye navuga ngo ni bya bindi by'umukino ushobora kuzuka kubera mwiza uri umukinnyi abandi byanze ariko kuri Parinya n'ubusanzwe mu ikipe ya Tottenham urebye match batsinda n'ubundi ukuboko kwe ukubonamo ahubwo mbona nawe kuva yagera hariya ntabwo twari twabona Parinya tuvuge ngo akinanye na Bisuma cyangwa se abari kumwe na Sari cyangwa se abari kumwe n'uyu Rodrigo Bentancur ubona ko arahari abandi bakaza bagira gute bamusimburanaho ntabwo nyine akakanya bavuga ngo hari mediane ikipe ya Tottenham Hotspur ifite nge nakajajinze Parinya mvuga ngo ari kumwe n'abeza ikipe iri gukora neza ariko we turabona byamunaniye mbona ko ari umukinnyi uri hariya wagafisha ikipe ya Tottenham ariko mu gihe nayo ifite ibindi bisubizo atari we wenyine uvuga ngo araza kugenderwaho ubundi watanga umusaruro ntitunashobora kuba turi kumurebera muri mwishusho ya Parinya muri equipe ya Fulham ugasanga nyine forume zatumye ava muri Fulham sibyo akajya muri Bayern Munich tukaba sometime yego nyine ukabreba mu cyuko nuko bitari gukunda ariko tukaba dushaka guhita tumubona muri iyo shusho kandi akeneye cyagenda cyo kuvuga cyo kongera kurekipera umva no kuva mu ikipe ya Bayern nuko yahagiye ibintu nibikunde ariko nanone niba tuyangwa aracyari umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Portugal nuko hari icyo bakimubonamo nje mbona kuri Parinya nibyo ntabwo twavuga ko nanone ari umukinnyi wagatangaza ariko nanone ari no mu ikipe itaragatangaza ahubwo ikibaho nuko ikipe ntabwo iri gutanga ibyayo byose ifite byiza ko hari abakinnyi tujya tubona akaba ari mwiza ariko ububi bwa ekipe arimo cyangwa bwabo bari gukorana bukaba bwatuma na bwa bwiza afite rimwe na rimwe bimusunikira gukora amakosa menshi urugero twese tuzi Casemiro w'umwaka ushize mu ikipe ya Manchester United abakunditi benshi bavuga ati yagakwiye no kuba wusoza ati apana gusohoka muri mani retirement byaturukaga kuba nyine ese ikipe yo muri rusange imezite ese abantu bamuri imbere abamuri inyuma ese nakora ikosa birarangira bite erega nk'uyu Zubimendi akoze ikosa rimwe bikabyara igitego ejo yarikora direct n'ubundi bikabyara igitego abantu batabatangira kukudutaho ariko nanone kuko batari ibintu biri byirepeta cyangwa se bihora byisubiramo
ntabwo abantu bashobora kuba erega mu kibuga twese turabizi. Icyo kintu uvuze kirita kingarura kuri yasije twarerewe uyu muntu yitwa David Raya cyangwa se aba David Heya n'abandi bazamu benshi bagiye batandukanye. Reka rero iyo match tuyiveho, ahubwo twerekeze kuri match ya equipe ya Liverpool yaje kuba itakaza muri ku munsi wo kuwa gatandatu, iza kuba itsindwa n'ikipe ya Nottingham Forest. Ubona ko iyi Nottingham Forest nayo nyuma yo guhindura umutoza magingo yangaya navuga ko witwa Sandash ari umwe mu batoza bameze neza cyane, mu gihe Arne Slot we bikomeje kwanga. Mbere ko twinjira muri iyi match nyirizina, Arne Slot is the right person to stay at Liverpool. No dukurikije ibyo ari kwerekana, no si umugabo nyamugabo ko bari muri equipe ya Liverpool, kubera ko muri football ni moments, kandi izo moments abantu babamo nizo zituma bavuga ngo wahaguma cyangwa ntiwahaguma. Twabonye ikipe ikubitwa imikino myinshi mbere yuko izigatsinda ikipe ya Aston Villa ndetse n'ikipe ya Real Madrid. Iyo mikino nubundi byasaga nkaho yatezwe ko gutsindwa na Aston Villa ndetse na Madrid atari butoze match ya Man City. Ibinyamakuru byinshi byari byatangiye kwandika ko yahita asezererwa akava mu ikipe ya Liverpool. Uyu munsi nyuma yo gutsinda izo game, yaba match ya Aston Villa yaba match ya Real Madrid, match ebyiri zikurikiyeho 3-2 akubiswe na City ibitego 3-0. Etihad akubitiwe mu rugo na Nottingham Forest ibitego 3-0, aho mu rugo yari akubitiwe n'ikipe ya Palace 3-0. Yari yanatsinzwe na Brentford 3-2. Yego, ese koko ikipe ishobora kuba mbi? Noneho ubwo utarakomeza mbere yo gukomeza, uretse umukino wa Frankfurt wanyuzemo muri Champions League, Liverpool yari yatsindiwe na Man United Anfield. Yego, Liverpool yari yatsindiwe na Chelsea Stamford Bridge. Sibyo, Liverpool yari yatsindiwe na Crystal Palace kwa Palace. Urumva ubwo akandi kamaci kari kanyuzemo nako ka Frankfurt, wenda bari banatsinze equipe ya Southampton. Urumva ariko ho ni muri FA Cup. Yego. Icyo ngicyo rero kikwereka ko kugeza aka kanya ntabwo ari ikibazo cy'ubushobozi bw'abakinnyi, nibyo nabyo kirimo ku giti cyanjye kirimo, kuko hamwe mu hantu twagarutseho na mbere yo kwiseza itangira Liverpool agakwiye kuba yarashyizemo imbaraga ni muri defense yabo, ariko ntacyo bakozeho. Ariko rero niba bwambwira ngo Van Dijk wagiye mu ikipe y'umwaka ushize araje abaye mubi noneho ku buryo utanamutekereza no mu ba defenseur 10 n'aba mbere muri championnat y'igihugu y'Ubwongereza sofa. Ibrahima Konate the same. Urabona ko uyu mutoza nawe harimo kugenda yivangira cyane, ndavuga Arne Slot. Kucyo arumbajije rero, bibaye ari ibishoboka kuri Liverpool bafatiranye hakiri kare bagashaka undi wamusimbura, nubwo nawe kuri iri soko mbona abandi batoza bahari bisa nkaho begoye. Icyo ikindi nkubaza ni Arne Slot ufite intege nke mu gufata ibyemezo, cyangwa ni byo kuba ya dropping uyu Mosara, cyangwa ni Mosara nawe nyine bitewe n'iryo zina rye kumukoro ushobora gusanga bishobora guteza izindi mpagarara. Byo ikintu cyo kuba ya dropping akavuga ati lekura umwanya n'undi birimo biranga, aho kwicaza Mosara harimo ikibazo. Ni imbaraga nke, reka nkubwire buriya wakavuze ngo ndi kwanga kumukoraho kuko turi kubona rezilita, ariko rezilita zabuze. Nabigarutse inshuro nyinshi, urebye iyi line-up yari yabanjemo. Yego, ese aka kanya kubera iki umuntu witwa Szoboszlai yari afite ikihe kibazo? Robertson Andy Robertson simbizi uko byari bimeze, yamubanje kuri bench. Ni Robertson twari tumaze kubona ibyo yaravuye gukora mu ikipe y'igihugu ya Scotland. Uyu Kerkezi ko nawe yakweretse ko nta kintu ari kuguha.
ukaba uri kumwe n'umukinnyi wagufashije umwaka ushize w'imikino, kuki utavuga ngo reka nsubire kuri ba bakinnyi banjye nari ndi kumwe nabo umwaka ushize, noneho aba bakinnyi bashya nzanye mbona bisa nkaho bitari gukunda nabo, ngende mbetoroduhiza gake gake. Ese Isaac kugeza aka kanya kubera icyo ukomeza kumubanzamo kandi Igwe Ekitike yarakweretse ko hari ibyo yaguha, ariko ugakomeza ugatsimbarara kuri Alexander Isaac? Mu yandi magambo, reka guhindagura ekipi kwereka ko hari ibyo yaguha, ukore wentegere abo bakinnyi gake, n'abakinnyi bafite tara ariko bentegere gake cyane. N'uwo Sara wari ugarutseho, ese ko nabigarutseho, Chiesa si umukinnyi wavuga ngo ni igihangange cyangwa ni level nziza, ako se nanone ko igihe yagiyemo ibyo bitego yabibonye niyo assist akayitanga, ari umukinnyi utarakera n'iminota irenga 120 nda muri shampiyona. Why not we utamuha icyo cyizere ukavuga ngo unamukomoje reka mubanze mu kibuga uyu munsi turebe ibyo watanga, cause aburi kubanzamo n'ubundi rezilita birangira zabaye za zindi zikaba mbi. Mbona rero uvuze kuri Chelsea nyibutsa akantu Gattuso umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abataliyani, ejo bundi nibwo nabonaga inyamakuru byo mu Butaliyani irimo nka Toto Mercato bivuga ngo nyine bimubaza why tutabona nyine umuntu witwa Chiesa. Ati ngewe ikibazo mumbaza ni kimwe kandi niyo mbasubiza ikindi. Ati kuba uwitwa Chiesa atari muri ekipe y'igihugu y'Ubutaliyani si amakosa yacu. Nyuma gato niba Trani Field Watch ni Liverpool Ekona naje kubonamo indi nkuru ivuga ngo impamvu yanga kwitabira umwerero ekipe nationale cyangwa se kuba yajya muri ekipe y'igihugu nuko nyine abona ko atari nyine haracyari mu kintu cya fitness, kandi ngo n'umutoza we bakaba nyine hari uburyo babiziranyeho, ahubwo akanguhita amurasa direct nyine ngo nyine agasa nk'aza nyine byarangaje politique. Anje mbona rero kuri Arne Slot kugeza aka kanya bisa nkaho byatangiye kumunanira completely, kubera ko buriya baravuga ngo ikintu kijyanye no kubona itsinzi, noneho uvuye mu bihe by'insinzwe nyinshi nicyo kintu kigorana muri football. Ukoze clean sheet kuri Madrid, ukoze clean sheet kuri Aston Villa, Aston Villa rivuye gutsinda Man City, ibyo bintu nta cyizere biguhaye ngo bitume ugaruka ku zindi match ugira icyo ukora, birangiye n'ubundi byanze. Ukabona ko n'icyo kintu cyo ngo hari abakinnyi tubona ko performance yabo iri hasi, ariko ugakomeza ubashyira mu kibuga buri munsi. Mbona rero kuri Arne Slot bisa nkaho byamugoye. Umva nk'icyo wakomojeho ugiye kureba kuri line up match yakinye equipe yakinye na Real Madrid yarimo Robertson, urumva, irimo Hugo Ekitike, irimo Szoboszlai, urumva, abo n'abakinnyi batatu kuri match yejo batari bageze gute, batari bahari. Nugaruka kuri equipe kuri match ya Aston Villa, urumva, the same Robertson yarahari, Szoboszlai yarahari, Hugo Ekitike yarahari, iyo match mwarayikirinze. Noneho nujya kubireba kuri iyi match equipe ya Man City bakubiswemo na City na Manchester City, yari aftemo uyu musore Robertson yari yamugaruye, sibyo, agarura Szoboszlai, agarura iyi ni ya kipe yari yakinye na Real Madrid. Viritsi niwe nawe yari arimo kuri match ya ntuza niho atarahari. Mbona yagakwiye guhindura akareba ese ko defense byanze, akareba se ko mediane byanze, ubusatirizi bikaba byanze, ntacyo nahindura. Akaba yanafata uwo Sara akamudropinga, akaba yakwinjizamo uyu ndavuga Chiesa, cyangwa se niyo atakwinjizamo Chiesa, why not, ko tuzi ko uyu musore ndavuga Hugo Ekitike nizo mande yajyaga zinyuramo, yifitemo polyvalence, atamuhenge ku ruhande rumwe akatakisha Isaac na Ekitike akamushyiramo. Buri iyo byanze ugerageza ibindi bintu byose bishoboka kurusha uko wavuga ngo ndaguma kuri bya bintu kandi byanze. Ese kubera iki defense aho kugira ngo wice mediane yawe udafata Joe Gomez ukamukinisha kuri kabiri, Szoboszlai agasubira mu kibuga hagati, noneho Robertson nawe akagaruka, noneho akagasore ka Kirkez kakaba kagiye out, ibyo byose ukaba wareba
ugakinisha mediane yawe ya Ryan Gravenberch ari kumwe na Szoboszlai na Makalisa, noneho n'icyo gice cy'ubusatirizi wagihinduye ndetse na defense wahinduye, kurusha uko wavuga ngo ndajyamo ranzana babakinye kandi byamaze kugaragara ko ntacyo bari kuguha. Okay, ndabizi neza ko ushobora kuba utarazitsindaga ariko ni multiple choice. Liverpool iracyari umukandida ku gikombe, yego cyangwa oya? Biragoye. Biragoye. Mya magambo iracyari umukandida. Ihari dahari. Oya. Kubiti. Ako reka ngwereke. Iracyari umukandida ku gikombe cyane kiri umukandida. Haracyari kare kubera ko ni journée ya 12. Twabonye haracyari kare. Oya wisha winzanira mu byarangaje politiki. Haracyari kare reka ngwereke. Wambwiye ko he is not the right person to stay at Liverpool. Yego. If yes, Liverpool iracyari umutayito contender, yego cyangwa oya? Rega icyo banza wumva iki kintu. Niba tuvuga ngo ni umunsi wa 12 wa shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza, bakina imikino 38, ubwo haracyabura imikino irenga 26 yo gukina. Yego. Imikino 26 habamo ibintu byinshi. Iyi Liverpool turi kuvuga ni champion w'umwaka ushize, ifite abakinnyi benshi, aracyari isoko ryo mu kwezi kwa mbere, ishobora kuba yagenda ikongeramo nk'umu defender, ishobora kuba yazanamo Antoine Semenyo, ibintu bikaba byahinduka, bashobora kuba bahindura umutoza, ibintu bikaba byahinduka, ko turavuga iyi Nottingham Forest yabatsinze mbere yuko Shanda ishaza, byagaragaraga ko ari ikipe nayo mbi ishobora no kuba yamanuka. Ariko reba mu mikino 5 ya Premier League akoze ibiki, yakwereka buryo ki hari icyo umutoza ashobora kuba yazana akabihindura, ikipe ikaba yagaruka kuri level yayo. Uhise unabitwara wenda nituza kugira umwanya uhagije wo kuza kubigarukaho. Uwitwa Nuno Espirito Santo nyuma yo kwirukanwa muri equipe ya Nottingham Forest akagira muri equipe ya West Ham United, sofa amaze gukinamo ngira ngo ni journée 5, yasanze equipe iri ku mwanya wa nyuma, ariko ntabwo yari ku mwanya wa nyuma, ari ku mwanya wa 19. Ari ku mwanya wa 19. Ariko kuri ubu ngubu ni ya 17, ifite amanota agera kuri 11 mu mikino igera kuri ngira ngo shampiyona bwo yizageze kuri journée ya 12 sibyo. Iyi equipe ya West Ham United mu mikino uyu mugabo amaze kwitoza yatsinzwe umwe, urumva, itsinda 2 inganya 1, urumva nyine n'umutoza navaho ni upgrade. Reka twerekeza kuri match ya equipe ya Manchester City na equipe ya Newcastle. Pep Guardiola wari umaze gukubita equipe ya Liverpool kandi bigaragara neza ko anakonvenka, ariko imbere equipe ya Newcastle United byaragoranye. Abantu bati Erling Brot Haaland nibyo ni shitani, ni igikoko, batari kose mu gihe hari equipe yabashije kumuneutraliza. Niki kizakurikiraho? Equipe ya Manchester City uzabahute udafite witwa umuntu ushobora kuba yaza gukorera mu ngata witwa Erling Brot Haaland, kuko ntugifite nyine Julian Alvarez ashobora kuba yaza gakora ibyo bintu. Aho ngaho harimo n'ikibazo gikomeye kubera ko uyu munsi ugiye kureba ikipe ya City muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza, ni imwe mu makipe iri mu makipe amaze gutsinda ibitego byinshi, kubera ko amaje kwinjiza ibitego 24, batsindwa ibitego 10. Ako mw'ibyo bitego 24 ikipe ya City imaze kwinjiza, Haaland afitemo ibitego 14 wenyine muri Premier League gusa. Byibuze arenza 1/2 cy'ibitego ikipe yose ya City isaranganyije. Wajya no kureba ese nyuma ya Erling Brot Haaland ufite ibyo bitego 14, muri ibyo bitego 14 yanatanze na asset, by'umwihariko mu bitego 22 ikipe imaze gutsinda yagize uruhare mu bitego 25. Byumvikane ko niwe mukinnyi City akakanya yubakiyeho ibintu byayo byose. Bitandukanye n'ibindi bihe, nibyo City hari gihe yageze n'ubundi Haaland ibitego akabitsinda, ariko ugasanga hari n'abandi bakinnyi basharinga imibare, bashobora kuba baza bagakora imibare. Kuko kugeza akakanya ugiye kureba nyuma ya Erling Brot Haaland umaze kugira urwo ruhare rw'ibitego bigera kuri 15, undi mukinnyi wa City
uramureba rwose ku rutonde kugira ngo uzabone undi mukinnyi wagize uruhare mu bitego byinshi ni Jeremy Doku. Afite uruhare mu bitego 4 byonyine. Harimo assist n'iki n'ibitego. Bikwereka buryo ki rero ibintu bitameze neza. Doku yatsinze igitego kimwe adatanga na assist 3. Urumva ko byose ni Haaland. Icyo kintu rero gitera ikibazo muri equipe iyo hari umukinnyi umwe uri gukora ibintu byose kurusha uko mwavuga ngo hari uwo mukinnyi tuvuga ngo turamugenderaho hahandi byanze ashoboye ko twanurokingera mu masituwasiyo dutsindira igitego mu buryo bwari bwo bwose bushoboka, ariko bitavuze ngo igihe icyo ari cyo cyose niwe turagikeneraho. Twarira rimwe ibibazo byombi uko ari bibiri. How do you define ultimate equipe ya Newcastle United yo yabaye noneho nyuma yo gutsinda iyi equipe ya Manchester City, sibyo? Ibitego bibiri kuri kimwe. Bari batsinzwe n'ikipe ya Brentford ibitego 3 kuri kimwe, ariko muri gato batsinze ikipe ya Atletico Club de Bilbao ibitego 2 ku busa. Equipe ya Newcastle yaba yagarutse cyangwa nayo dukomeze kuyibara muri ya equipe aramuka nkuko imaze season avuga zigera kuri enye, iramuka ikabishobora kuzika gutsinda ikanapenetra Formez ikayitwara ikaba yaza muri Big 4 igakina champion ikabona sport ya Champions League, tuyifate mu nyeshusho yagarutse cyangwa ni ya Newcastle isanzwe? Ku ikipe ya Newcastle navuga ngo hari ibyirimo kugenda ibura muri uyu mwaka w'imikino, birimo kuba hari abakinnyi yaguze ibintu nibihite bikunda ko kuzana umukinnyi nka Yohani Wissa agahita agira ikibazo cy'imvune mu buryo bumeze kuriya kugeza akakanya akaba ataragukinira. Wari wamuzanye nk'umukinnyi ufite iyo experience ya championnat y'u Bwongereza, ntabwo cyabura kugukostinga. Gutakaza umukinnyi nka Alexander Isak mu buryo bumeze kuriya nabyo ni ikindi gishobora kuba cyagukostinga. Ikindi twibuke ko ni ikipe ya Newcastle urebye mu ntangiriro za sezo yagiye igiramo ibibazo, gutakaza Joelinton, gutakaza Sandro Tonali, ubona ko nabyo byagiye biyikostinga. Ugashyiraho defense yabo, Livramento nibwo yagarukaga, Dani Bani na wari uhari. Urumva nyine nayo yagiye igiramo ibibazo byo kubura abakinnyi bayo bakomeye, ariko kuri icyo warumbajije ngo ese yaba yagarutse n'ikipe izatanga akazi nk'ibisanzwe. Ariko nanone ntabwo aka kanya hiri wavuga ko ari ikipe igiye guhitiza igatera ikibazo cyane, wenda nko ku gikombe ukaba wavuga ko ari ikipe ije gutera icyugazi, ariko ni ikipe mbona izapushinga paka ku munsi wa nyuma, kwera ko nujya gukina nayo uri Arsenal, nujya gukina nayo uri Manchester City, nujya gukina nayo uri kwanza amakipe yose ari muri championnat y'u Bwongereza uko ari 20 yaba itwara igikombe yaba imanuka, nta kipe yajya gukina na Newcastle ivuga ngo turoroherwa by'umwihariko bari St James Park. Rero navuga ngo nibyo ishobora kuba itagarutse 100% kuko twabonye n'andi makipe yagiye atsinda City bikanga nk'iye twagarukaga wa Aston Villa yarabikoze, ariko match ikurikiyeho biragorana. Navuga ngo rero bafite umutozo umenyereye championnat Ediho, aragira ngo mwibutse ko mu mikino 19 Ediho yakinagamo n'ikipe ya City by'umwihariko na Pep Guardiola muri rusange nibwo bwa mbere ayitsinze. Ikintu gikomeye yari yaranganyije mu ishuri ebyiri, izindi zose baramukubitaga. Niwe rero navuga ngo ni success iri ikomeye cyane. Votimed ni rutayizamu mbona nawe uko iminsi igenda ishira ni bya bindi nagarutseho, hari uburyo ki ikipe nayo bitari mu bihe byiza, itari gukora neza ku buryo nyine niyo mibare ushobora kuyikora abantu nibayibone, ariko kugeza akakanya niba mu mikino 9 afite ibitego 4, ese ubundi jya overall muri championnat y'u Bwongereza urebe ni bande bafite ibyo bitego 4. Ikindi yaje avuye abantu nibamuhaga icyo cyizere, anasanga iyo kipe twagarukaga itari gukora neza. Ariko uko byagenda kose umukinnyi uko yakora statistique kose, ikipe yawe byanga byakunda bisaba ko nayo hari uburyo ibiri gukoramo neza. Kubavuga ko ari underrated nibyo cyangwa barimo kwihuta nyine nawe akeneye guprovinga abantu bakamumenya? Akeneye guprova, ariko nanone aho yavuye ntabwo hamuvugiraga kuba yahita za mu ikipe mu Bwongereza nga gutya bigata bikunda, ariko nanone ari somehow underrated,
ariko wibuke ko yaje gusimbura ndetse Alexander Isaac ibitego bingahe. Ibyo byose rero bishobora kuba byatuma abantu batamubona mu ishusho ya rutahizamu wabaha nk'ibyo uwo yaje gusimbura yabahaye. Chelsea ifata Burnley irakubita Pedro Neto ndetse na Enzo Fernandez match barayicyura. Ntekereza ko iyi ngiyi nkuru byonyine kwa kuvuga ngo Chelsea ntiyatsinze, ubwo nukuza kuyipima muri London derby nanone ko Chelsea ya kabiri zabikina na Arsenal ya mbere muri weekend itaha. Ahubwo nyemera twerekeza mu gihugu cya Espagne, equipe ya FC Barcelona yaratsindaga ku munsi w'ejo equipe ya Real Madrid iratsindwa. Ekipe ya FC Barcelona navuga ko nayo yagerageje gukora ibyayo mu gihe yarindiye ko ekipe ya Real Madrid igaruka mu kibuga ikina ibasha kuba ibyitwaramo neza cyane. FC Barcelona yamaze kugaruka muri kuruse y'igikombe. Kuri Barca mbona ufite ukuntu nayo ikora ibintu byayo ku buryo buri wese atabitekereza. Kubera ko ugiye kureba iyi Barca nibyo yagarukaga Spotify Company, ariko se umvio Mediane, Enrique Garcia, Fermin Lopez, ntabwo harimo Frenkie de Jong, ntabwo harimo Pedri, bose bavuyemo. Ntabwo ari defense irimo kubarisi n'undi wenda nka Rahuo cyangwa urebye ni Garcia bakundaga kubakinishanya cyangwa Christensen, ahubwo ni Gerard Martin. Balde abagize ikibazo bahita bazamo Ronald Rahuo, ariko ikipe irakomeza iratsinda. N'ubusatirizi bwo wenda navuga ngo n'ubundi natangwa ushobora kuba bwakina, ariko nanone ntabwo Ferran ari Rafinha, ntabwo Ferran ari Rashford w'iyi minsi. Urumva ko rero harimo nyine ibibazo byinshi ku ikipe FC Barcelona, ariko ibyo iri gukora ni ibintu ikipe iri ku gikombe nyine bisabwa gukora. Ntabwo jenjeka, ntabwo hahandi bivuga ngo wagize ibibazo by'abakinnyi runaka uri buze gukorerera cyangwa uri buze kwemerera defenseur ko hari icyo iri buze kuba yagutwara. Hakazamo ariko nyine n'imbaraga nke za Athletic Club Bilbao, kubera ko muri uyu mwaka w'imikino nabona ko ari imwe mu makipe atari kwitwara neza, arimo gutsindwa cyane. Hakazamo icyo kintu cy'uko bari baje aha ngaha nta mufana n'umwe bari bafite, nizo n'izindi mbaraga ikipe bayakurushijemo. Ibyo byose rero navuga ngo ku bwanjye Barca iri gukora neza kuri se igikombe kirimo, nta nubwo yigeze ikivamo, ariko ntabwo yigeze yivaho. Performance ya Joan Garcia wari uvuye mu mvune akabasha gukora clean sheet imbere equipe nka Atletico Club de Bilbao, tuzi neza ko nayo ari imwe mu equipe navuga ngo akubagana mu kijyanye no guscoringa, wenda nubwo muri iminsi bisa naho bitameze neza, kuko nimwe mu equipe navuga nayo ari kwinjizwa ibitego byinshi, kuko igihe batinjijwe ni igihe bakinaga n'ikipe ya Real Oviedo bayitsiniteho kimwe, ariko ikindi gihe binjijwe ibitego bikeya mu mikino byibura 5 ni igihe bakinaga n'ikipe ya Getafe ibatsinda igitego kimwe. Ni performance yo wasobanurute Garcia n'umuzamu mwiza. Ikindi byo bavuga ko umuzamu mwiza guhesha igikombe, niba ikipe yatsinze ibitego 4 byose ku busa, umuzamu akagera rating ya 7.8, navuga ngo kuri we yagaragaje iki? Yagaragaje ko kuba hari bitandukanye no kuba hari sezini. Niwe muzamu rero Barca kakanye ikeneye kugira ngo abe ari mu izamu ryayo, kandi kuba hari bihita bigaragaza ko bitandukanye no kuba ari sezini hari, kuko match narebyeho hafi iminota nka 60 amasave yakoze, mipira igana mu izamu yakuyemo, yagaragaje ko nyine ari umuzamu w'umuhanga, kandi Barca kubimufite no mu mikino iri imbere azakomeza kugenda ayifasha. Bouncing back kuri ekipe ya FC Barcelona, ariko ni downfall kuri ekipe ya Real Madrid yaraye inganyije na ekipe ya Elche. Ekipe ya Elche kandi yari yanabonye ikarita y'umutuku. Ni ekipe ya Real Madrid bivugwa ko uwitwa Xabi Alonso abakinnyi batakimwumva. Amakuru akavuga ko ekipe ya Xabi Alonso muri ekipe ya Real Madrid ameze nk'uyu mugabo wari muri Chelsea bikaza kurangira no ba Eden Hazard. No, ntabwo ari Jose Mourinho. Uyu mugabo wundi w'umutaliyani
Antonio Conte ego nyine bikavugwa ko bisa naho nyine dressing room itarimo nyine ntabwo igishaka kumwumva, baramubona nk'umutoza usa naho asanzwe usanzwe ariko nanone w'umunyagitugu. N'abakinnyi ni umutoza ufite ibigwi muri equipe ya Real Madrid ariko bifite nk'umukinnyi. Equipe ya Real Madrid by match ya kabiri yikurikiranya inganya hehe muri La Liga, ariko nanone kuva batsinda equipe ya FC ngira ngo ni Valence urumva Real Madrid igiye imikino 3 idatsinda, yego ibaye match ya gatatu bikurikiranya badatsinda. Xabi Alonso arabihandoringa ate? Ese nawe biraza gusaba ko dutangira kwibaza ibibazo nka bimwe byo kuri Arne Slot? Wenda kuri we biratandukanye kuko aracyayoboye, aracyari ku mwanya wa mbere muri championnat y'igihugu ya Espagne, ariko nanone aho begana kuri Madrid ntabwo ari heza. Kuko mu minsi ishize twagarukaga ko amakipe manini ariyo atari gutsinda yagera kuri utu dukipe duto yakadutsinda, ariko kunganya na Rayo Vallecano, kunganya n'ikipe ya Elche, navuga ngo wanasufuye byigaragara ko ayo makipe byanashobokaga ko n'amanota 3 yatwaye abantu batavuga ko ayibye, biba bitangiye gutera ikibazo kuri Xabi Alonso. Icyo kintu cyo kuba atari guhuza n'abakinnyi be navuga ngo ni ibintu bimaze igihe, ni ibintu byagiye bigarukwaho inshuro nyinshi, ariko se reka tugaruke ku iki kintu, tujyane ku bakinnyi 11 yabanjemo akina n'ikipe ya Elche. Elche ushobora kumva ngo umutoza yahindura, ariko Elche si ikipe mbi. Kuyu munsi iri ku mwanya 11 muri championnat y'igihugu y'Ubwongereza, donc ya Espagne La Liga. Ni ikipe imaze gutsindwa imikino 3 yonyine. Ni ikipe navuga ko yagiye nyine igaragaza ko ari ikipe idashaka gusubira aho yahoze, ubwo ndavuga mu cyiciro cya kabiri. Urayifasha ugiye gukina nayo, ufashe defense ya batatu. Nyeka ko kuva yagaruka Madrid usibye mu gikombe cy'isi cy'amaklub nta handi hantu muri La Liga yari yarigeze agerageza defense ya batatu, niba ari na kenshi gashobora kuba katarenze rimwe. Urumva niyo Coupe du Monde ntiyamuhira, byigeze bimuhira. Nk'icyo gikombe cy'isi cy'amaklub nabwo nibyamuhiriye. Ufashe abakinnyi bawe Carreras, Dini Huijsen na Asensio, ubakinishije hehe muri defense. Ese ko ari wagaruye Trent Alexander-Arnold, iyo ufata Dini Huijsen ukamukinisha ku mwanya we ari kumwe na Asensio, Trent agakina kabiri nk'ibisanzwe, Carreras agakina gatatu nk'ibisanzwe, ni wice mediane yawe, nta kibazo yari afite. Fede Valverde umwe mu basore beza, yego ufite Kamavinga, bose ubashyize hehe hanze y'ikibuga. Kubera iki wahisemo ibyo bintu ukaburikora? Nibwo bwa mbere Ceballos, Arda Güler ndetse na Bellingham wakinnye mediane ya Madrid. Ibyo bintu nabyo ubwabyo bikwereka uburyo kintu umutoza ukira aho ngaho usa naho ari guhuzagurika, utari wafata ngo ibi ngibi bikora equipe basi imaze igihe inatsinda kandi gatsinda byinshi, ariko uvuye kuri Vallecano yagutesheje amanota, uvuye muri Champions League urakubiswe, none uhisufatiraho ku wundi mukino urajura buri ko ikipe urahinduye. Rodrigo Goes imikino aheruka gukina yose muri championnat nabonaga ubushize yari imikino 29 nta gitego, ukuyemo Vini wari uri mu bihe bye byiza. Navuga ngo rero umutoza ku bwanjye mbere na mbere yivangiye, uko kwivangira kwe rero ni nako gutuma bamwe mu bakinnyi batamugirira icyizere. Aba bavini kubanza Vini hanze si ikibazo, ako se umubanjemo kubera umubanje hanze kubera iki? Hari ikibazo afite? Ese umubanzanyijemo yakoze neza kumurusha? Hari match wenda yindi yari yakoze uravuga ngo muhembye kumubanzamo kuko hari match ruka yari yakoze neza? Ese kubera iki Fede Valverde umaze igihe uri gukora neza utagiye mu ikipe y'igihugu yirigwe ngo agire indi mikino akina uvuge ngo arananiwe, umubanza hanze y'ikibuga, mediane yawe complete rukayica, the same kuri Kamavinga, abo bose nyine ibyo byose kubera icyo bikora gutyo byanarangira nyine bikarangira rezita zibuze. Rero ni ibyo byose biba bisa nkaho byari bizitse, abantu babizingura bakavuga bati uyu mutoza harimo ikibazo. Ubwo birumvikana ko ikibazo ni umutoza Xabi Alonso
kuko biranagaragara ko mu gihe uwitwa Kylian Mbappé note same case kwa Man City bamufashe nimugoroba ya assistinze nibyo abasha gutanga iyo assist, ariko nyine Kylian Mbappé babashije kuneutraliza Real Madrid ibitego byayo nta bihari. Ikintu kizabaho nibyo nagarukaga kuri Xabi Alonso, ntabwo ari ngombwa ko wiyimu umukinnyi nka Vini ku buryo utangira kumwereka ko we nawe mugomba kugirana ibibazo, kubera ko iyi Madrid ya Rodrigo Goes, ya Brahim Diaz, ya Vinicius Junior bageze igihe baratwara kandi ibyo bikombe barabitwaye. Rero kuza ugahita ubereka ko Mbappé nibyo agomba kuyobora umushinga wa Madrid, ariko nanone aba bakinnyi nabo ugomba kubazamurira icyizere ukabereka ko nabo ubakeneyemo ibyiza byose bafite kurusha ko wabereka ko niyo baba badahari ibintu byagenda neza. Mbona rero umutoza bagomba gufatirana hakiri kare, kubera ko niba tuvuga ngo shampiyona nabo baracyafite urugendo rurerure. Champions League ni intangiriro, nta gikombe na kimwe Madrid yari yavamo. Ni ibintu bigomba kwicarwaho hakiri kare, by'umwihariko kuri aba bakinnyi b'abasiniya mu ikipe ya Madrid, bakaganira kugira ngo ibi bibazo babisolvinge hakiri kare, kuko bidakozwe nyine abakinnyi barakwirukanisha barakubirindura. Ntabwo Vina azagenda, ntabwo Mbappé azagenda, ntabwo Goes azagenda, ntabwo Bellingham azagenda, ntabwo ari Daguerre azagenda, Xabi Alonso niwe uzagenda mbere. Ubwo ikiriho nuko n'ubundi nkuko bigarukagaho igihari ntabwo ari ukumusakinga, ubwo no kwicara bakareba ngo ese niki dushobora kuba twakosora muri groupe interne, ariko nanone urumva nta niba bishya bishyira akenshi yo insinzi itaboneka, no hari n'abakinnyi vuga ko batameze neza biba bishya bishyira ku kwirukanwa. Twero reka dusoreza ahangaha. Yarika dusoreza habwo abantu hari match ya Manchester United ndetse n'ikipe Everton. Aka match abantu nabo baza gukurikira uyu mugoroba bakora ko Ruben Amorim uyu munsi kuramuka yitwareza imbere y'ikipe ya Everton, afite amanota agera kuri 18, yari ku mwanya wa 10, ariko atsinze akagira amanota 21. Yatagaruka hafi ya Big Four kuko yatagira amanota 21 akanganya n'ikipe ya Aston Villa iri ku mwanya wa 4. Icyaba gisigaye no kureba se batsinze ibitego bingahe, wenda kuba wafata uwo mwanya wa 4. Navuga ngo ni match itari buze kuborohera, kubera ko Everton nayo ugiye kureba no muri match ziheruka ni ikipe batagiye bitwaraho neza cyane. Ikindi ubwo baraza kuba bari mu rugo, reka tuze kureba icyo Manchester yakora, ariko karaza ko ari akamace keza. Okay.